دنباش قال لي مية هجا از موسى عثمان جي قندي سلة الزهور از دخازم سر قندي سلة الزهور بآخذم قندي سلة الزهور تابعي حرمي جسر الشغور دور جسر الشغور 7 كيلومتر لجادة انفور جادة قشتي حلب لاصقية دكافي هجمارة قندي من 4000 كسن حمو كردن لمقابل زماني وان من دابل نهاب عربي دي آخذم هناك جي ملابات قندي من ملا جعفر ملا حجي ملا سمو ملا عزيز ملا شيخ ملا رضوان هناك جي إلى قندي من رشوان شيخان وعلي زران وملان هنا اللي قندي من دبستانا بتشوك هنا ودبستانا أورتاي هنا ودبستانا بلند هنا اللي قندي من مزقفتي مازن اللي هناك قندي من هنا كارن قنديان چاندي ديكن غنم وجاه وبرسيم وخدي كرنا أجلان ديكن سلافريز قال مية هجا قالي قدرا مرحبا جورا از احمد خطيب از نافچه مديادي قندي هاخيما از ايرو تخوازم بحثا قندي هاخي و دويروكا قندي هاخي بكم بله قندي هاخي باكور كردستاني نافچه مديادي تقريبا 15 كيلومتر جمديادي دورا الدنيا ده هاري قندي تاريخي و ديروكي و كبناري قندي هاخيتي قندي هاخي بريا 1500 صالي چار قرال جبا حضرت عيسى تين پیغمبر حضرت عيسى تينا قندي هاخي چار قرال لويدي ديرك اچيتكن جبوي شرفا حضرت عيسى ديرك الويدي اچيتكن تقريبا 1500-1600 صالي تاريخية بيشتي ورا كرمانجي مسلمان تينا ويدي كرمانجي مسلمان تقريبا بريا 600-700 صالي ميري بوطارا تينا ويدي ميري بوطارا مزن ميهري مزن جرد بهلول ومتاني ميري بوطابو ممتاني ميري بوطا مزناتيا عسكريوي وسرقواني وابو تينا هاخي بچ دمي بچ زماني بچ غورفتين لويدي دمينن بيشتي دمينن لويدي روجكي مزن مي بهلول بريا 600-700 صالي مار بيوددي بيشتي مار بيوددي تليا خوجتكي بله بيشتي تليا خوجتكي خويناويت كبويدي دان جميره بوطاره دبجه بميره من اخ خوينا مكتيدا بيشتي خوينا مكتيدا است خوازم تفي غندي بديمن بيشترا بخويناوي اخ دبي غندي هاخي بيشتي دبي غندي هاخي الويدي دم دوران زمان دمينن بيشتي الويدي دمينن بهلول الويدي زاروكيوي مسور باروس خطيب وقالك زاروكوي دين شدبن يرو تقريبا حفصد مالي زيدي حفصد مالي جهه باكور باشور روجاوا روجلاتي كردستاني هر چار پارچه بلادبن يرو روجاوا تقريبا 400 مالي بيشتي روجاوا ديچنا ألمانيا إسبيتشرا فرنسا قالك دولتي أوروبا جيب بلادبن للسوري روجاوا السوري الوادي دچنا عراقي باشور الوادي جي يرو الشنغالي تقريبا 250 مالي مال وادي هيا جي شنغالي دفرتنا زاخو جي مالي وهنا لكرامي سيف الدين عامي علي اوناكي جي شنغالي تنا زاخو شنغالي واشترى بيجم للروجاوا كردستاني باكور باشور روجلات الوادي 4 پارچه بلادبن تاريخا قندي هاخي يرو الدنيا دا بلكي تاريخي كبني هاري كبنيا والدنيا دا قندي هاري خوشي بو قندي هاخي يرو يمي كرمانجي مسلمان يرو دهاخي دا ملكي وهايا لبالي أبخوان نينن خانيجي هنا لبالي أبخوان نينن لباشورن باكورن روجاوان روجلاتن لبالي يرو فالله تيدز هنا تقريبا سهل مالي هيا كاري وخباطة و حيوان جيلكن اشترى بيجم دحلن رزن بخشي فستقانا اشترى بيجم ورزن شباش بطيخ حجير تشتي ولو بي كاريتكن جيتشما خوناكي بويرا درباستكن
و ایرو گنده آخی تاریخا وناکی اما زینن زیده 1500-1600 مالیه ملاته وناکی ایرو یش دربا 700 مالیه هایا و لیه گند نابچه گنده ایرو 140 مالیه بله گنده آخی چند جارا خرابون چه بوا مزناتی تیجه چه بوا آوایی تیجه چه بوا لی ایرو گنده آخی لمدیاد 15 کیلومتراژ دوره لی بله دنیای ده گنده هری خوش هاخا مثلا هاخی گناوی بوی هاخی جوا کما گوتی میره بوتارا بهلول ته پشتی بهلول مار پیوده تلیا خوشید که خوی ناوید که ورده ایده ویدی ناوید که هاخ ناوید که هاخ گنده هاخی ایرو امجوره بیجن در دوره ویناکی جیایا و جه ویناکی هری گله کی بلنده تطوره ده یعنی توران العبدین ایرو جه ویناکی جه کی گله کی خوشه و گله کی جدهایا و گله کی خفا جوه کی گنده هاخی جه ویناکی ایرو تچب چینی قنماوی عرضوی بخچوی رازوی زحف خوش چید بن و آخاوی آخا کس گله کی صغرا و گنده کی زحف خوشا و دیرا وناکی ایرو جامعه وناکی جامعه ویجی بریا 200 بیا 300 سالی چه بویا لبن ایرو تکس مثلا و مسلمان تیدا نینن تکس ناچیدن نگو هنک ورن زیارتی وردوی دا وکی دی تکس نای تیدا و گنده آخی گنال ورق عشیره آلیکانا فلحی ویجی و مسلمانی ویجی بعشیر آلیکانا لبالي او دين ولا رقم نيكن يعني دين ولا رقم نيكن وقلنا اخي بري اسلاميتي قالك يجي ابابوا قالك بري اسلاميتي بقالك يجي ابابوا ونابم احمد الملاك خطيب بعسلي خوش قلنا هاخيما عشيره الكاما وسلاف وريس بمنت خوشيه ان شاء الله سرسري ما وسرچاوي ما يشوكتاري ما جي ام قالك سلافي خوجواره دشينن جوالاتي باكوري كردستاني جباجاري انطاليا منت خوشيه ان شاء الله. از محمد يوسف مسلم الناس مرض بين ابي يوسف جعيداني انا عيداني ام كاري ما شغل ما زراعه يعني انا زراعتي بدي تدور كار شغل واي شغل يعني جيبي تكاري وي مزبوط اسمرات ام دوري يعني نسكي يعني صد مالي تخميجي بيجمال هيت يعني دبي مسافه دا ام كيف اگر ببين شرقي ما تلابيض مثلا 6 كيلومتر جريسبي غربي ما مثلا كوباني دوري 4 كيلومتر جيراني ما بعد كي ويقول باكوري مي اغباش قلت جميع عالمك اغباش لشرقي بعد كي اوجني جيراني مي قلبي ما انه جده غربي ما زغره قلبيدن شرقي قلبا شرقي جيكي انه كنا قلنا عرب يجي تركيا لشرق نبدا دي بندخون ابجي عربه هو كدوشي انه تشكرك امكان المستعد للامجره يعني لو باقي قلت كرموجو قلت ماشي كي كرمانجا قلت باقي عربي تنا تشكاسي ناون هم شرط ديناش كرام وغنا الله سلام الله يسلمك گوندێ خراپزەرێ گوندێ خراپزەرە بچووک li Kobanê 35 کیلومتر li başûrê Kobanê dikeve ev gund ji nêzî 35 mala yan xaniya pêk tê û neşteciyê wê jî nêzî 500 kesî ne ji êla Qorîbegin ev gund pirik kevne şikeftek kevin tê de ne hemû alavê kevnin ev gundekî kevnetor e karê çandiniyê dikin û xwedîkirina ajalan dikin bixwe ev agahî ji kurê gund Ehmed Bozan gihişt me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê îro dîrok 15 meha çarayê 2025 Gundê de Girman gundekî Kurdiyê 35 kîlometr li Rojavayê Kobanê dikeve û 2 kîlometr li Rojhilatî Çemê Ferhat dikeve û jê re tê gotin ji wan gundên berçemê Ferhatin 305 mal yan xanî tê de hene bêtirî 300 malî ji wan Kurdin yêdin jî Erebin karê çandiniyê û xwedîkirina ajalan dikin xwediyên bawernama jî lê hene ev agahî gihiştin me ji hêla kurê gund Beşar Zêdo û ez bi dengê xwe dibêjim ez Alî Abdullah Kolo
پارێزەرم ji devera dirbêsiyê silav û rêz bo milletê me li gundê Degirman û hemû Kobanê. امنها بحثا گند خربستان دکن. گند خربستان گنده کی مزنه جیرد بیشن گند خربستان علیزران دکوه نوبرا کوبانی و گرسپی در روشلات کوبانی دا 27 کیلومترن، در روش آوای گرسپی دا 42 کیلومترن. گند چار آلین خواه باکور خواه سرامسر گند شیحی درانه و سینور باکور کردستانه. روش آوای خواه گند هولاقیه، باشور خواه گند برعمله، روشلات خواه گند سولانه و هروها گند کورانه. اف گند جهزارو 500 هکتار عرضه چاندنی خواه و برهمن کجی را دکن گنم و جا و نیسک و جولکن و کمونه. پشتین 10 سال 15 سال و داویدا رابون داران بچینن طبیعتا و وجبو کواره گوهراندن دار زیتون و ای فستق هاتن چاندن. روز آوای خواه آقا خسوره و کاشینه یوری خوشی رشن. روشلات خوشی جاییه، زنار خواه نه، نوال خواه نه، گلین خواه نه، شکفت خواه نه. گلک شکفت دا چبنه لسر پوز جی یعنی جی قوچان گلک گلا خاطنه آوا کرنه. گلا جی داده نشان که بیا دم دیروک کفنار دا بیا جی ورگه لشکر عسکری ارتش داده بجه بونه گلک پارستن حریم هاتی کرنه. دوه درکه دا خویای که دیروک پر کفناره و دیروک خواه گل قوتا که سرخط درباست بن و که دبرا دا آتن هاتی دا هنه تیران و علیزران به سالان به هور جیان کرنه جباکر کردستان هاتنه سرخط درباسی ور بونه. دیروک گل کفناره پر دیروک خواه کفناره یعنی بری شر جهان یکمین و ای شر جهان دیمین درباسی وی گندی بونه. چکو 1900 و 12 و حتی 14 و 15 دا با قال ما دوگوتن که وقتی مری ما چه دبون ما جنازه خواه در باسی گنده که بر جی هاتنه گنده علیزران شرق سوریجه دکوه دوگوتن ما جنازه خواه دبر و درکه وقت شارتن. پشت 1945 ما ایجار دو گنده ما جنازه خواه وقت شارتن جبر که گورستان لیه بو گورستان جب خبر کبنار بو بیرک دیدا و بیرک دستان هاتو کولاندن بیر جنعیت رش هاتو لیکرن کورانیا بیره نسکی 7 متروی بو گندیان جی آوت خورن و پز خواه لی آو دادان. گند دگره سرخواه تقریبا دوری 400 مالن ها طبعا دست پی که دا بک دمالبات هاتنه هندک هاتنه لی پشت را آنها حتی وی کلیکه گند نزدیکی 400 ماله. 400 مال جی هنک جوان اروپا یا هنک باکور کردستان یا هنک جی باشور کردستان و هنک جی گندانه و هر وها نها هنک الرقه دمینن و کوبانی هنه بری وجه الگره سپی هبون و شامج هبون. پشت شورش ها 19 ترمه دست بیده که گلکی کوچبری چرده روش آبوری آلوز دبه شر دردکوه وضع امنی دردکوه گلک جگندیان در واده بن هنک روز آوانه هنک در وانه گندی بخوانا دوری هفته مالبات تقریبا 6 هفته مالبات لی رونشتیه. پشت شورش ها 19 ترمه ذاتن گلک خورتو کچن وی گندیجی بشداری شورشه بون لهانبری داعش و فصائل رادیکال اسلامی جبک و ایریش کرن سر گند و ایریش کوبانی کرن وکی گنده هر گنده کی رو پارستانا گنده خواه و حریم کوبانی کرن و براوانیش بو وی ولاتی کرن. دبستان خواه 1975 دا هاتی آوا کرنه جسه اودایان آخه و دوران نوجن بیه جی چیمن تو 6-7 هاته چه کنه گلک خاندکار جی خرج بونه و گلک جی پکروان خواه شهید بونه جبو براوانی ولات خواه
و قالك جي خواندكار جي دركاتنا و حتى في كيليكي قندي وقت بي جيانا خالي ذكن وحتى النوف شورش لو قالك جي خاقرتنا سبوس گوندê عرب wêran parêzgeha Helebeyê devera Babeyê gundek Kurdiyê ji êla Qeregeç neşteciyê wê nêzî 1500 kesî ne panava gund 1800 hektar e mervantiya wan bi bajarokê Qebasîn re heye bi zimanê Kurdî dipeyivin wek min got parêzgeha Helebê devera Babê melbenda Erîmê dûrî Helebê ji hêla Bakur 5 kîlometr û dûrî Babê ew jî ji hêla Bakur 16 kîlometr gundên derdora wê ji hêla Rojava Misbînê û ji hêla Rojhilat Qenqoyê û ji hêla Başûr gundê Berşeyayê û ji hêla Bakur gundê Mazcî gund bi xwe karê çandiniyê dikin ceh û gennim û nîsk û keskayên Havînî û Bacan û Îsot darê zeytûna û tirî jî lê hene gavilnî entîke lê hene tê gotin govedgera dema Bîzantî û Romaniya çalek avê jî hey tê gotin got çala Romaniyê li bakurê gund nêzî 3 kîlometra deverek entîke heye navê wê Xerab Kelayê ye û şkeftnî kevinin vedgerin serdemên kevin nîgarên zerdeştî û Yûnanî lê hene du maserê zeytûna di gund hene di rasê wan hene û hefarê bîra jî hene bazirganiya li ba dikin û keskaya û dikanê wanî cilla hene li Helebê ev gund jî rastî êrîşên çekdarên bi ser Tirkî de rast hat girtin çêbû dizî çêbû û piştî 2 sala ji vê işkencê û di dema got pevçûn di navbera Daişê û van çekdaran de çêbû piraniya xaniyê gund hatin rûxandin û milletê wê hat koçberkirin di dema Daeş xwe girtin gelek çêbû gotin got Kurd gawirin nêzî 20 heva ji wan hatin girtin û hîn kesnî ji wan jî nexuyane bin çavkirî ne ana hejmarek ji nişteciyê gund ji xwe koçberkirî ne çûne Cizîrê û Minbic û Ewropa êmane dibin işkenca karûberê ev çekdarên bi ser Tirkî ve işkenceyê digînin wan zehmetiyê digînin wan ji bo dev ji malê xwe berdin û evenê kurtêlxwir malê xwe bînin û guhertinek demografî çêkin ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Hebdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê gundê mezraet Ebrûş jêr dibêjin jî mezra Ebrûş gundekî Kurdiyê li Rojavayê Kobanê dikeve bi 4 kîlometran nêzî 120 mal yan xanî lê hene hemû Kurdin û meriyê hevin çandiniya darê fisteqan dikin û xwedîkirina ajala dikin û gelek xwediyê karan jî lê hene wek dibên xwediyê sinat wek min got gundî hemû meriyê hevin û ji êla Qeregê çîne xwazim bêjim jî nivîskar û helbestvan û rojnamevan Şahîn Bekir Swêriklî jî ji vî gundiyê ev agahî gihîştin me ji hêla kurê gund Adil Mezrî û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Hebdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê dîrok îro 16 meha çara 2025 دم باش سلام ریز از عبدالمصطفی گنده خرابراسته جهرما کوبانی قراج شیغان گنده خرابراسته نزدیکی 30 کیلومتر باشوری کوبانی ملی رجالات کوبانی دکوه ده قراج شیغا دا گنده خرابراسته گنده کی دیروکیه گنده کی اثریه کسی غریب دیتنه گی مالباتا کن گی براکن gips mamen open گنده خرابراسته نزدیکی 250 سال باپوری ما و کالکی ما تیدا جیان دکن و بری وی بری 250 سالی اینی دسا باوی وان کال وان
و گندا تیدا جیانا خود کرنه و سر راست کرنه بیرک دوی گندی ده بیرک دو ارتا گنده نزدیکی 40 متروی گولک جی شرقی بیره ده گول جی تقریبا درجه خوا 40 متر و 5 متروی و فرالغی خوا انم بیجم پعنیا خوا جی او جی دور 3 متروی بیر بخوا اثریه بیر به چارگوشه هاتی لیکرنه کبره گور و نعیتان خرابراست ناسیا خرابراست دیروکا خرابراست تعریفا گنده خرابراست یعنی وطا ها یعنی گنده کی خرابه خود راسته دوی گوله را جی جلب چه کرنه کلپی جی برینه و پی خانی لیکرن پی جیان خواه دفر خواه سالی روزانه کرنه گنده خرابراست به وی مالباته را وی گندی را دویژن گنده حاجمز گنده ما گنده کی شیغیه مالباته را دویژن مالا حجمز خودی 30 سال کنه شه محمد گالکه میه طبعا ده شیغا دا 4 براهنه محمد واصل هي واصل جيه والشيخ جعفر هي الشيخ حيدر وجعفر جيه والشيخ سيف الدين سيفك جيه سيفك جي سرخوش شي علي چاورشك قالك عرت علي كار سانسولي بركينك جي من بيركرن وانا جينا كورغليان دونك الشيخ شفقد اولاد الدونك وعطارلي جينا ماجي ام شي محمدا جمرة هر 4 برانا يكن هر 4 برانا جمرة وك هفدنا شي محمد گور دیروکو مد بیجه گور تعریف شیغان شي محمد آپه و 4 برابیه خودی 30 سال که و دیروک چکی که بنا یعنی دیروک خود درجه ام کردی اما سرگنده خرابراس باقفن شي محمد 30 سال قوات برات تینه و دوسا شي محمد شهید کن دعاد سلطان و عثمانیه ده ام جشیغارا وک هفدنه یعنی شیغا جی مرا گی اکن چه آستنگی مرا چه به شیغان گی لکلک منه و چه آستنگی جی شیغارا چه به ام لکلک وانن لحیل حقی طبعا باو گالمه وانی و دیروکاب من ناس کرندان جغرافیا گنده خرابراست به قراج شیغا دا جیان دکی ام دمله دونک آدانه یعنی هنکی لوی درکه یعنی او باندورا السرماء يعني بركي دبي مثلا خربراس دونك يعني شبو تاريخ زلال به ل ده هلا ملا زار دونك وعطاريا دا ما هفده خودي كري ما هفده تمام كري بركي همنا برای چوب منه نظام گنده خربراس گنده کی مگو اثریه نعیت دا هنه گله کی تیرا کومکجی شرط دا چی به هزه اردی تیرا چی به مزقفتك كافن تيدا هبي معبرك يعني وك نيساك بي نعيت بنا هلوشيانا قرميت تيدا برن بارت تيدا برن عم يعني مانغل مي كافن هبنا تيدا بخلكي توب كرنا يعني جعدي رو كرنا يعني معناه كده ده قندكي كافنا وك باجارك بي وك موقعك عسكري تيدا بي وقندا واني تعرف كرن ديروكا خرب راسته شیخ آیبه گالکه می و محمد بیدر دوی گندی دا جیان خوا داوی درواز کرنه یعنی حتی داوی لگلک جیران ما شیغان وانج جیان خوا دوی گندی دا درواز کری دورا چونه عرده خوا و گنده خوا گنده دا آوا کرنه لگند به تایبت شیخ آیبه محمد بیدر بیا شیخ آیبه 4 لاوه خانه 4 زار خانه یک عبد شیغه قرموی شیغه و صوفی شیغه و آیب شیغه صوفی شیغه و آیب شیغه لباکوری کردستان گنده کمیل دیشتا سروجه او جیلوه درکی جیان دکن و گنده ما کوسانه طبعا او گنده می کوسان جی مال شیخ امام کوسان او جی مریمه و مارينا وانجي او جي ماري مانا الملي عفريني جي عندك مالي عبد الحنين يعقوب
او ناج لوه درکه جیانا خود دایر بستکن ایل خربراست زاری شیغایی به قرموی شیغه و عبد شیغه لوه درکه حتی داوی حتی انها مانه زاری محمد بیدر او ناجی چارن شي علي محمد بيدر مصطفى محمد بيدر يبوي محمد بيدر وسبي محمد بيدر او ناجي البيدر كينا زاري محمد بيدر دبرا البيدر كي جيانا خب براني درواز كرن وهنجي البيدر كينا عرض نزكي سيسدو بينجا شمال عرض دست في خلقي في جندي دي تابعي ديروكا خربراسي واني ام كانن بكورتي تعريف بكن د جغرافيا قراج الشيغادا ام جيان دكن طبعا قراج شيغاجي نزكي حيشتي جند شيغان هيا ده قراج شيغادا شيغان سينور خاب عشيرة را دور خارا بارا بدكي بعليدين معافرة ببريا قلبرا ويهالي استرادي رود كورا وملي عين عيسى وبأخو شديد ملي الشرقي را وباكور بديش تا سروجي را سينور خاب بارا بدكي سلاوي ما جبو تواي جندي ومريمة وبكذا إنسان پاک بكذا شهيدان بكذا رخصتني بكذا في فلسفة هم جيشتن في أسته وهم هيرو كانوا جندي خود تعريف بكن وهم سر ساقيج مالباتي شهيدا را دغازن وهم ولاد باريز دا سلاف دكن وسلاف ما باريزار ما هيجيا مامستا علي عبدالله قالو هم في دماري جبرا دكن ري بمين خير وخشيلا گنده ایلاجاقه یک جو گنده غربی باجاری کوبانی رکبه به 35 کیلومتر دال غربی داد 3 کیلومتر دال شرقی جمع فراته و 20 کیلومتر دور سینوری ترکیه گنده هری کبن دال غربی کوبانی دا ایلاجاقه ولی جی ایلاجاقه جی پر گند چه بونه جی درکتنه ایلاجاقه پر کبنه گره که خواهی اثری ہے گره که خواهی مازن ترین گر لکوبانه گره ایلاجاقه لعلاجاقه بیتری 500 مال لی هیا و هن کس نهال لهر دره بلا بونه و بیتری 3000 کس نهال گند جیان دکه و ملت گند دبار خواه جیان لسر چاندنی دکن گند علاجاقه گنده که آویه که آو جی لی هبه حرتش لیده به و هن کس جی دوار خواهی دکن هن کس جی سر دارا عشته بن هن جی کس لانه درکت ندر و عشته بون جیراته گوتن گنده برچم فرات جبر کنیسکی فریتا جوا گنده علاجاقه و در دول علاجاقه گیشکی راته گوتن گنده برچم فرات